Ngemgcibelo uhulumende wamemetela ukuthi bantfu sebavumelekile ukuthi bangabuyela etindzaweni tekutivoca kusukela lomuhla. Nanobekele tindzawo setivuliwe kepha labanye bathi angeke balubhatse kuto. I don't think I would go back in the near future. With this virus, I think, like they say, it can recur again. Every day we do our workouts at home, indoors, so it doesn't matter if whether we open or not, our training still continues. I-Virgin Active ne-Planet Fitness atikayivuli ke iminyango yato lomuhla. Kepha-ke kulinzeleke ukuthi kube nesimemetelo khona madvudane sekuthi bantfu batawuvunyelwa nini ukuthi batewutilolonga kuletindzawo. Nyalo lokubukwa kokuthi lingabhebhetheleki leli gciwane i-corona. eRandburg CrossFit Cyprium bantfu bebajulukile solo bativocavoca bakujabulele ke kubuya kulendzawo. Sijabulile ukuthi sibuyile ejimini singakhona uku-exercise sizivocavoce. Look down, isilambisile, isiniphisile, asekama masel manje. Still challenging some all of us, you know. Injabulo ibhalwe emehlweni. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Leti tindzaba te SABC eJozi.